Delmar. Sieħbi jekk int opportunist tlabix li inti altruist iż-żmien jgħaddi jillebbet ma nixtieqx li ħafna jinġebbet ma nafx miegħek hux naħli jew jekk għandix nersaq fiċin ġiri naħseb rasek webbist nixtieq nara x'vera jissarraf qabel ma kollox jiġġarraf ma nafx miegħek hux naħli x'tiswa in bħala ċittadin Baħħar fil-Maltem ma ssibux kull frattem xogħlu ħadd ma jinsih bosta jgħiru għalih. Insa l-marċi tal-pupazzi u tkunx biss Baħħar Tal-Bnazzi u isma' mid-diskors tal-kelliem biex inti wkoll timxi l-quddiem mhux ħadd tisma' Proset. Proset ħelwa, proset maestro, proset Spital Lucas Band. Kella daqqa vera ħelwa din is-song. Justine, vera proset. Proset kbira il-maestro. Ekku, tep il-najdu din kienet kanzunetta oriġinali mill-pinna, il-kompożizzjoni tal-maestro tagħna, Spital Lucas, u l-awtur huwa Emillu ġvera. Emillu nsellem l-Emillu kol, kanzunetta ħelwa ħafna, ekk għandha katlu. Waqt li qed nismaħ għandha d-daqqa hekk is għandha Russian influence ngħidilha. Baħħar Tal-Bnazzi, l-isem tal-kanzunetta tistgħu tibagħtu dan it-titlu wkoll f'SMS fuq 50614997. Justine hija Baħħar tal- Nipprova nkun mhux hekk? Nipprova nkun. Imma x'inhu hemmhekk dawk iċ-challenges li ssib l-iktar? Naħseb fil-ħajja nsibu diversi challenges, so differenti. Naħseb waħda mill-iktar challenge li nsibu li forsi meta jkollna xi battibek ma' xi ħadd. Ekku. Li nikkontrollaw irwieħna, mhux vera. Naqribes dan. Naqra lura xi kultant. Fodri jara, tajjeb, neħdu spunt minnu dan u nitalmu minnu. Ngħidulek grazzi ħafna, Justine, ovvjament, grazzi ħafna. Ovvjament aħna sa nkomplu